Ремень затянут по колену, чтоб не слишком был дух. И больше нет такой проблемы, как заполнить досуг. В расположении пехотном неуместна жена. Тебе жену заменит ротный, еще старшина. Здесь первый год стоит Бог, покуда держится дух. Здесь не монашеская, братца, нет мольбы на устах. Сержант научит разбираться в том, что значит устав. Его приказы смирно больно цементируют мат, а для особо недовольных существует наряд. Здесь первый год стоит Бог, покуда держится дух. И ты узнаешь, что не годы, значит здесь слово дед. И независимо от моды ты здесь будешь одет. Здесь строем ходят на век, чеканя шаг каблуком. Здесь трудно лишь пару лет, а дальше будет легко. Здесь первый год стоит Бог, покуда держится дух. Здесь первый год стоит Бог, покуда держится дух. Viņš negrib. Nopietni? Negristi. Kiril, tu gribi iet pirmais. Kirilam glīm mums ir citādāks. Nē, nu man ir pilnīgi vienalga. Mums ies pirmais. Давай visi uz kārstri. Nē, izlozēsim. Davai uz kārstri. Nē, давай точно visi uz kārstri. Tikai puiši. Nē, давай visi. Es aizdāts esmu. Так давай visi ļaudis, lai visi ir klātīgi. Давай. Pagaid, tad vajag sadalīties pa divām daļām. Mums ir pārāk daudz. Opa. Kamierā. Давай. Atvainojiet. Nu viss jau ir. Kāds skatās, neviens neskatās. Te tikai putra sanāks visu laiku. Es jau pirmā. Jā. Nu, kurš otrais? Tagad par otro. Jā. Davai. Nē, Nu labi. Brāļs, nē, jo otrais. es otrais. Tu nē, jo otrais. Meitenes pa priekšu. Pagaidi, maž beigās sadalīsim. Nav meitene. Šis meitene. A, ko tu? Pareizi. Par trešo jūs arī. Jūs arī par Nu, trešais. Nē. Es esmu trešais, man ir acīt. Es esmu trešais. Sājies. Priekšā. Jā. Jā, tā esi rindā? Jā. Es laikam pēdējais būšu. Priecājies, varēs vilkt kopā. Man ir vilks. Vai jūs divi? Tagad mēs... Par kuru? Sestais. Sestais? Sestais! Sestais. Es pēdējais. Vajag meitenes, esat priekšā.
Ar saucienu kāds ir bijis vietnē? Mēs mums video tas Par gausu viņu lietojam. Kirils. Labi. Tagad laižat mani lejā. Palaižat, lai ir veļa.